Kama mtu anaishi hajue ukoo wake, baraka ngapi Mungu ameandaa ambayo yeye ataendelesha, hajue picha za udhaifu wenyewe umetokea kwa ukoo wake na hataki kujua, yeye anasema anaendelea juu anaokoka, huyu mtu anafanana kuwa katika kifungu. Sababu kuko kifungu cha namna mbalimbali. Unaweza fungwa banakufunga kwa macho, unaweza fungwa unaikaa ndani ya lupango usitokake, unaweza fungwa unaingia banakutia kukisanga, utatembea lakini unafungwa. Unaweza fungwa pia unaingia korokoroni. Leo watu wengi wanafungwa sababu ya kutokujua nguvu ya ukoo wao na baraka za ukoo wao, alafu wanaendelea wanawazia kama wako wanaendelea vizuri. Neema ya Mungu inakujulisha leo, tafuta kujua vizazi vya ukoo wako na ujue vizuri vyao uviendeleshe, na ujue vibaya vyao uvifunge. Hii itakuwa neema ya pekee, na ukiomba utaomba vizuri. Leo katika maisha ya watu wengi wanafungwa na wengine hata kulaaniwa. Habari za Kaini, ndugu zangu. Kaini kisha kufanya mabaya aliambiwa mwenye atakugusa atahukumiwa mara 7 au atapata laana mara 7. Lakini Lameki wanasema hivi, kama mwenye ataishi kama vile Lameki atapata laana ama atahukumiwa mara 77. Angalia sasa maisha yetu. Sisi tunasema tumepata independence, tumefunguliwa. Tumesema tuko na amani katika nchi zetu. Tunasema tunasali ndio tuko sawa. Lakini maisha ambayo tunaishi, maisha mingi ni ya kufungwa, kama ulikuwa haujui. Sababu hiki kinatoka hiki kinaingia, hiki kinatoka hiki kinaingia, huna raha, huna furaha. Unafungwa, unatawaliwa, unaonekana mtumwa, na wakati wewe umeisha kombolewa kwa damu ya Yesu. Sasa tia akili na ujue kama umekombolewa, lakini kuko mwenyewe kwa anataka kukandamize usionekane kukombolewa na usikule raha ya ukombozi wako. Bwana atusaidie tujue tunatoka wapi na tuko wapi na tunaenda wapi. Kama haujui kwenye ulitoka, sasa kwenye uko unaenda unapajua. Bwana atusaidie.